Teng tak? Paling lebat sok, dilebet. Paling ditu teh, cai sambal sendok paling ditu. Bangga nyanakan paling ditu nasi liwet, nasi biasa ya, beli bade soto gulai aya. Tahusan beres ya makan. Mangga dilebat? Iya. Kamu salikala dilebat pada Sarawak? Iya, iya. Beli pada soto gulai aya. Sendok paling dia, saya sambal sendok. Kurang kecil. Titik-titik kurang atur.
kieu. Enak tuh tambah. Pilih bade soto, gulai, sop kaki aya. Kali dia Pak, cai sama sendok. Pelan? Oh sendoknya habis. Nanti diambil dulu Pak ya. Oh iya. Nanti dikemejain Pak. Sendok Bapak Terus